game lapha ngibukele bathini iLiverpool neManchester. Oh yeah, Manchester United. Yes. Oh uyapalelwa team ya bona. 5-0. Oh uyapalelwa. Kama basatsho reka motho wa bona ba re ke Ronaldo. Wakusana next lapha kuseli igama kuphela lapha. Unoshala lini? Kusana lutho next. Badulile akusana next lapha. Abeke bona ibila rale ka enga. Umfana nangubatsho usala lapha. Yo. Uta go batsha. Uta go batsha sala. Yes. Ziyabuya. Diyabuya ntathu mthimuni. Hayi mana namhlanje kuyabanda. Hey. Mara o tshwanele mabane. Ne. O kula mabane re botwa nyaiwa. Eish. Ke palla go tsoa. Ke paletse go tsoa mabane. Ulele. Ape ke tsuile ka 5. Ya thapama. Solomon. Mama tha bone ke tsuile ka pelanyana. Ya kufani mara. O tutretse mama. Mara I'm sure ukuthi somewhere yana izulu. Liyani izulu somewhere. Ora re ka no ba ena puti. Yeah. Bupitori. Bujubek lapha. Yeah, I'm sure. Murna mulono nya ke chele nyana. O nya ke tshele nyana. Yeah ne. Bakuza kulunga. Yeah. Kimruti. Yeah, uyimfundisi. Upallo kudu. Abe berile le yana go tlubela kwa. Re feta re ya tournament ya kai kwa. Eba nangishiya. Asa botshela ngazi lutho mina. Mara uthushitha sobuthi. Lapho nya kulori bolaya. Umfundisi. Unno go no reila o. Eba madala shayela lo muntu uyayazi driver lo muntu. Wa go nisilo. Onya kulori uisha. Abe rile reta mo transport mo. Jo. Ka kra tshwere steering a ska ka taitse so. Solomon. La ke re yebisha koloi. Monnola Wa ke no re ke re phapara re ka pela koloi ye nngwe. Ayaya. O betile dead brick. Man. Amburu re khwile. Amburu re khwile. Umfundisi. La go tshwere maponto. Allah. Atetse ka mamina Allah. Hi ka dikeledi. Ukaka. O no phinya fela. Bakhala. Mfundisi. Lekena. Sikona kunjani? Rona ma. Yeah. Wa tseba lebile ke thagetse go rima motho. Yeah. Ke thagetse gore mafelelo dilo di sepela ka mogodi re dinyakang ka ona. O jabulile yang kwa. E ke ntse ke khona mo fase mo. Yeah. Batho ba phuthu ba romela ntwa ke re na le meano la group WhatsApp. Ke group WhatsApp group. Re na le group WhatsApp mo la lo re bolela taba tsa meane kwa. Folo mongwe o rometse kosha kwa. Heba. Yang kwa kosha e re sibile tswa se a tshosha. Le tseba ingoma. Ebe thakuru a pere wona ka mo piano matjana Heban wangwaolo re tsene mo piano e re sibile tswa se a tshosha ba le bentse ke itsheleditse mo e ntse re sibile tswa ke o potse kae o thiele tsa piano wena re tadiwa re thiele tsa piano kwa shi sibizelwa Sibizela. Siyachusha. Oyiko. Man. Bolo, what's my king? Gina ka uri so. Ko shaye ba thakuru. Lo nsendele mruti. Ai, gina ka ri so. Gina ka ore ba itsebe ka go kerekeng ka kwa ka moka. Wangwa. Ya ba yazi bonke. Ba yazi bonke ba itsebe ka moka ore ne ko shaye re sibile tswa se a tshosha o re ya tsama ba re thowa ka dithaba tsa re pelle sibile tswa re nyaka modimo wa wala mo modimo wa ngwana wa re bitsa re ya tshowa wa re ya mo ongulungu wa nkushija wala ke na la monno mo ka mo ba re kirisa dinto moraswi Richard Moraswi o ruta batho wa pela o ruta batho dimeane ke dintshinyana wala an ka mitja a teka go kerekeng yaka a ta rute batho go shia sibile tswa ko o pedisha dikwairo lebile o master share le voice o ke motseba Richard wa Moraswi o re a o sa gone wa pela o ta ba gona gore voice o idea o ka re o itshwere ka letso wangwa Richard awaze volo ke nyaka mmitsa gore re kopantshele batho mo motseng mo re kopantshele grupunyana le nna khwaere e tswe ka o mme ba opele bana ba opele sikule le nna ra joina rona mo khwaere na le motho mo nyirikata ke nyaka o fulla monno wa bona ga le ropela mfunene le le opela o mo se o ta tsutsholisha tabe siyaqula first part barathori yonke into le kula konke le nna basic e opela
wena ke betha base go 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 moso o ta tsofološa talente ape ke talente o opela wankwa o opela modimo ke tabe botse a ke re bolo ba re a o ikara bothata o opela difela tene modimo ta go kwa bolo a re bitse monno a ta tsofološe voice tshi siyabonga lela mfundisi wena uhambe nabo maponto le e-cricket club wangishiya wa tseba keng ke ya kora se ba ofedita ba ka moka wankwa maponto be ke tsame lebile ke itshola o itshola wankwishisha batho a so no o ka re ke bana o mongosho mama se se diane sho he bana patashi wa ntse le kuthena byami next kuruku ya modala wankwa ba no ka re ke bana ba banyane motho a tailo le bya ntshele matho a sonya ka go rota go le sepela he bana bana ba a ena lo mongosho o mo setsana ka mo o dimo bela dirwe ka wankwa motho sho molo yo thokofala o Bargma, boss. Oh, boss, I'm saying, I'm saying, I'm Kiaba Robe, Jongwa, Heaven. She might have a to Heaven. No something to make a tiba one. One of them, or something once I keep a face is anti-team. What is facing? Give it trouble. I'm a 10 a tiba. I can want to get you sure about no where she or not good to have no shelter. What's a motor no good when no shelter? I get no shelter now. O tolong khafela mkhalabi o tolong khafela man wena re to tsella ko wena wa go bisha o dia batshila o fetsa mpotsa re ka go bishe wa go bisha ba bala o le wangwa a ke sa le bona felo ba takwa le bile ba rota ka mafastera re go letsa batho maponto ke a shitse ka dima rufu he bana maponto wa moto yamba ene manje o ya afa mos ene e go le isa hamba o go ka riemi o ke a phumile ka mafastera he bana bona mothusu ke a rutile le bila robetsi bataki wena le boss wa monna wena le takwa nna o gawane le nna wena o tsho motabeng tjaka wa kwa ke tsile mo wena ngwa ka moka o sample disha wena o ska bela le nna khamana le ba re tsuba phapha lena le phapha kudu wa kwa le phapha o mborile kudu wena o mborile beke ka moka o mruto phapha wena o mborile beke ka moka sis abana monula o ntenne kudu ene ke tsweletse mo ke thabile ke thabisitse ke go tsaka yena wa ta mo ang khota no man I dlule re no idudisha I phele ba tata ba ra se ke loke ene ke le kudu nami ngifuna ukucheck umunye indoda lapha ize kimi lekuseni lapha ithi idliwe izinto lezi zokubeja lezi betway imudlele uthi umfazi endlini uzomshaya akana mali akana lutho next akana udlile ke betway uthi kimi uthi nginikeze 200 manje wena wenza ngayikhipha wakhipha mali 40 wanika umuntu mali ubile le problem la machi umunikile mali ya sa upatele manje wantsha mali wa manika mali wathi mali asinkinga mali ya se problem mali ya se bothata wantsha mali maruzo nginika uza kunika ne weyazi ukuthi uri ba kunika mali usantshulwe pele ma forensic ma traffic lo ka moka sanjiri gene pele uri ba kunike mali awuzwi izodlula na Christmas ba sibango ba upatele izazula na Valentine isawufika basingi ba upatele silo wankwa akithi wena ubelesa uyaba blessa wabanika mali akire ene go khadile o butsitse gore ne he bantu ba isa ku wena wa khopela mali itiyo ka raona nayo wena o ya ntsha o Jesu wa bafa o blessa wena wethi ngimlanda nginike akasukunike uyayazi ukuthi ufanele ukuthi ba bethe pele so manje wena utaphela uba betha ka gore aba khopela mali uya banika asembe simlanda awangifile oba nami nginike mali nami nzami manje ufuna ukuthi ukhaphe utya mali heba na wenza kanjani wena unalo mali wena unalo mali ubanika mali bazokubetha hamba wankwa